election dalang ningkan ini. Lapen MLA election ke non cekoyon vote drop dalang. Lan ningkan ini cekoyon drop bong pen. Kar biang bong pen. Nili kaita nini ningal lo. Kisik viet sikido kita suruh perhati betul pencing macing sai pen tower pencing lo. Kitu dalang pencing lo. School building pencing lo. Prega warsai dan 26 konsensian bong pen suruh perhara long si highest kekan yepan tanda kalau dono itu. Wapen keceng si nilai asai kekan dike lada kuan pimpul ada pito laso tua kini garong pena long prega tua to laso tua ke non lada kare ke ham pen seten bor tarik ini pen sini anu jong dari sama kamu tarik ini pen si kampang cengko peor to ada rombon rongso berjalan cepat don bang lihat kok lahaya sai ding ke klaim di pulau ke government ke don si klaim di itu development akan dah klaim bom lagi sida ni kaita puya handbrake tabe kong ington ane handbrake long leting itu sang ane inon pahin dia tum ane ning dia tahan dia handbrake kopi ni alam perjalanan itu langkang itu kok tahan kita tengah parti long sida sida tim karbiang long napenke karbiang long BJP ke si dalam chat handbrake long leting sang lalu handbrake lagi akhirnya handbrake ajo ini pensita suruh putar konsen sita direkom iyon si karbi lo baca lihat song klaim rapet kodong piben keren rong pia para sonson handbrake ajo ini pen kereng masih ingdan cegamat apa niatnya tadi handbrake ajo ini kali mana tuan mengitung masih handbrake lo betik itu sangat handbrake lo dia kota me laso tua mersen kecelang dia tua kita amkewan black topping tua macam pewang pro tua topek naik di kali bakalan tombal itu on bagi itu itu non pini lahaya parti itu EPSLC itu mobil dia bukajan district committee alang lid organizing secretary authority ke hiding jail je PSLC lo ke durun pen ninga je the thanat alam we hok pet alam don wang itu alam ni rotoni ke bhan itu alam ni bhan ro rek tangi alam ni kama thak ki rat hai kapot kopia poloma pudam long the jene to chini lo pini PSLC ke Indian ke lo no hok as kita MP no ta